Iyo ako sa nilyaman ko. Muna kumabatuan dolat mo sa karatangkap ng owa pangkupran sa matrekot. Kaya po nito na nagsokong Pohnpei at mo sa karawaw pangkupran sa nangkankan. Wow na kanakan na nadang po ng kanyikan. At wawaw katnawin Pohnpei. Pero wawaw kikaryang katnawin Pohnpei. Speaker of Legislature, soko po nakalap. Wala kalatakan ng kanyang mga search ako government. Watch one wall o chuan wing sa. Yes, ako na siya ng Rahnwet. O ngayon din chuan o switch na kalyo. Tatangkasuang bakita Rongen. Sa ako na siya ng Rahnwet pet. At kay siya wikan baril kasi sa silo. Pohnpei State Department of Education Bachelor and Program in Education Week ni January sa tayo lagri sa kasu parent free sa silo o aralaban Education Week and Pahrwet agachichiki ni mga sanan Pohnpei chukan war chupuchup war say. How the program in will run pwukat maban sansal. Nagayong rahn January sa tayo rabachunan chimenton langas nanway matalanim o kayong rahn rahn and kasarawi o kawawi waitan school kan and wain madalanium. Keynote speaker Philippines Mawaya amen sa ring school and wain madalanium o Rahnwet Wiyayar amen professor and COM FSM o court member and Pohnpei State Department of Education Pachuan Mayengong and Tatok Magnaleta Saman po itakan may eminamensary o bilkiray sa Batangkan kin kawareta nan school. Ebit Pachuan pamangagi right pwukat nan chiyang pwede social bilbilta may eminamen right lata song karos pitata kirtan way kusap pinene o bilkirtan chon way. Kabinang wain Pohnpei the Honorable Reed P. Oliver Pachuan Kalupwe sa karatawa cho Pachuan Mewaw Pukaw Menden with inanan kasampwat pwede isang pwukat mawaya kalwapen tatok and rahn o bilban mawaya kalwapen Pohnpei rahn. School kanan wain matalanim mayang kacheng tatok wachi to langas sa wala chaman wabar nan ESTN lukot o MHS o award kay pasyota ang raisari kan machingalan ki 4 GPA maporsakan school o mayang poita nan siya yung ka-school kan mawiyawiyar nan Pahr nagiyar ko nan wain Pohnpei. Award choror kay pasyota ang rice school staff tesumbatangkan o archikpen poita o kasagas pwukat pilkak sansal sang nan videon kay yung rahn and Education Week Medpacho nan Physics AH YouTube channel. Nagariang rahn and Education Week January sa Namaw, Rabacho ng Galang School and Perang Elementary School o karyang programa tuya o upang puitang school kanan wan kuchu. School kan mayang tatyon tatawang karyang Rahnwet yun senwa, perang, anything, wane, roy, salapo o animations. Nasangan mo mo siya mawiyaw na kayong rahn saksan sinukaw katang o mo na pipatyo yung rice sarikan makwalitigal 4 GPA makwagsakan sukon o makwita ng siya yung ka-schoolan ng Pahr riyagat niya sa kayo o riyagat niya sa kriya. Bawat nagsakis kayo pipatyo daw ang rice ng pata prinsipal o staff ka ng patyo pang education. Lagan magkat, isakas sinukaw katang pipatyo daw ang right PTA and LO school ka ng sansal. Kumpak maksaning archipang poitapkat ng video karyang rahn and Education Week na patyo ng YouTube. Keynote speaker ang rahn, Mr. President Martin, mapatyoan bakiyal kan bang kamarain aring sobari sa kayo, sangyawaya, social studies specialist, language arts specialist, education advisor, chief of secondary,
o Rahnwet ECE program manager Pachowan Sir or Laban Barwich or Pachowan Main Pohnpei State Legislature Magyata War Budget Magabnawin Pohnpei Matren Waranki the Chumalenko War Budget Director and Department of Education Captain and War Budget o Irai Chunta Tongkan Mapachapang Kamarai Babanono Irai Town and Office Kan Chon Kosa o Korusye Mawia Chukan Warwat Masocha Chukan Warwat o Socha Elbenen Awar Budget Ban Socha Ka Stay More Perpetual Kawaman so Mechugan War Budget Kun Chup Ian so Mekan Kachorana War Budget Chup Watch Kun Yawi and so Meram Kapan the Socha Kun Mia Ian so Makapanen Apanen so Pata Apanen morning Apanen lunch program ng school kan o person na Socha Yawi Tamawapen Kun Parata Wagi Rapkat Mr. Martin Pachowan Kawehwepen Chorus and Elbenen open Kawin Kusong Patangkan Rananchian established relationship that trust Nandaran School Kan. So Patangmin Pangwiaran Masamin Masarikan Tangka opening the Sanatagan Yan Sokan Chorus. Also Patangmin Mananana Weweki Yawasan Masarikan Pachoto Sangye Irang kapan na emin sarap ka so bad yang so marapong tachonong nantaran suko. Pwede na itong problem ta kapan karos kung sang ni iyong. O sarikang kuwasan siya ni iyong kan o tachowan ng nantaran suko. Darak-darang kantang kamarain study at set tachowan walyan tukat na o yash mal katungong karos may iyong penanan tatakwat Mereka program macam ini nampuita o wandamo. Tapi pacuan macam sakaratan sansal sakino speaker o kongeng ko karusan sawas pen. Patato karusan kapuita o pinian sa wacho kongeng railakan ngadak sakis ran wandamo rai o ong railakan na sochu yang kasansalata rantekan ang kapet chukla wa aray ng so kokoyo. Tapi pacuan nangong wow nede no yato santen sabar macay tato masoto sampo kat karos a socho punta kakme Nagasalun Rahn January sa Puano Repatchen sa Kara Community Chairman Wayne Stokes o ye school kan nan Wayne Stokes o Colonia na uchingalen ke Rahn School kan mayang Patchen ka Sarawat ye school kan nan Wayne Stokes Colonia o kapachayang private school kan CCA, STA, PCS o OLM. Piltuwache ng Rahn and Moya Samko kasakasan kasilikon kapyung o sench pachayang raisarikan makalatiyan 4 GPA mapuasakan school o mapuitan na siyayan ka school kan mauyawiyar ng parent school riyakat sa kayaw o riyakat sa kayaw. Lekin mabukat kasakasan kasilikon kapyung o sench pachayang raisang principal o chontatongkan may pachunan kantan kamarain mo yata tatok mo ng parent school na kiyaro. Pwede kasakas choro or may pachuan na kasilikon kapyung pachoyang PTA and AWL school pwukat. Kung kakmasa ni Archik Penmopkat ng video and kasilon Rahn ng P68 YouTube channel. May pachuan niya keynote speaker and kasilon Rahn ni Pastor Kilang o nanachimal sa karata Ebachawan may ima kayo kasampan ng school system and Wayne Pohnpei ye reliable sources taramas o chechekan makonengan miye kwen kap apaliala ananakan and nanperian ka school metuweche tupso puk o information ape medan sa wase kalautela tekachela vela autamen ka school kan memiye Ebachawan kasaleta may ima kayo ananan school kan reliable staff, the chonta top memelen, maawol kiluk o ye saman chonta top pwukat me katong taray kasansal tarane. Pastor Kilang pachuan kaimsang kilay chunga sa karata kawait pwach o ngaray sang tata ko chonta tongkan and kantan kamarain
ren kolokoleche mong porsak o insano marachngalen kiyong aray puko. Eupenen nan pungan position ta puko chorus nan penen kamarain inanen kasampal puye imakin puya kawehwepen tato. Ebachawan uya chingal kapung ong raisari school kan puya kita tok mau maraban alpasakis karane o bilkamangaya kanaray renan chiyam dose uya ray chingal tatok laut na ray school puya ray naban uya wali Pohnpei euran. Ebit bachawan kawait kanaray ren kandaki kao no mon mea chorus puya kiye imagan ka puya sawasaparay nan ansukan chorus. Purasochika ken kupin iray pinaray chingal ken koyak o wewa. Taraktaran kandang kamarain Stanley Edse Pachawan Mulyanti Kabinan Wayne Pohnpei the Honorable Reed P. Oliver po Pachawan Kasaleta Marano ya Euran Kaparen Pweki ye rahn na school kan pachpene eupene o kapkapun kupoita kan namiye nan kandang kamarain and Wayne Pohnpei. Ebachawan Mulyanti Kabina o kandang kamarain o congratulate Railakan Mebachawan Kasakis and Poita o Kamangayatan Rai Renanchiyang Kolokoleche Mong Porsa ko tatawag mo marakasalita ng parents school metawag mo. Kapit Kamangayatan Rai akan besochiyang Bachawan Kasakis Renter kabe chikla apren wanla chumowe po education day ewiya program nyo ngayon huya pepos ko nanta chorus o na resosiyang alakasakusan po itadatatawak mga nantarwach a mimiyeche aray chingalainso o nantarakan meban pachiwoto. Po itakan mesansaler ye nauya kawehwepen kantan kamarain and Wayne Pohnpei. Ni Chenwara Riesa Kaso, yakin sa kanang tatawakan at kayong Wayne, o yes school kanan Wayne no net, Bachelor Pisa School o school at takan Pohnpei kan, menchungalan ko rahn. Binisangan mo siya, sa kasang puita na Bachelor nagsiluko kapang, o mo ni Bachelor yung sarikan na puita, na parang school yakat lisa kayo, dahil yakat lisa kayo. Makulatiya 4.3 PA, mapwasak yung support o pwede na siya yung kasukan mauyaw-uya ng municipal o state level ka. Sa unsakso siya petro yung reso peta o chontatong ka mauyaya tatok mo ng parang school na kiyaro. Siluko ka pinchoro at petro tawang PTA and school pwukat. Yay waliyadong Wayne no na Momodan Pohnpei State Legislature, Senator Sonsterat Call, mauyaki no speaker, ongking sa lang programa wika sa Watch. Napachuan na tendens wiya iro ka sa Wadyo, wama socho chontatok ka sa batak ng parang school, ay bang kapantira o tabang ka school kan, may rasari kang pinalit na ewew rana ka. Virtueche, masocho boss sa sarikan pisocho ka lalawa sa suko. Napipachuan kasalita ni Rai Pohnpei State Legislature, kawata ko so netyo, mapilkama naman dahil sa kapnawang Pohnpei, magkung kawaluwang Wayne Pohnpei Chorus pampachulong na ng school. O yato wat wiyawita, pwang yan ang sawas mau yung ongray sarikan, porantera mata-mata wata puno-punod kasang kayo lang kung kayso, mayira pampas tesa ng school testo. Apray ka chumalengki, koporapor mo tara pampachula na ng school. O pwede minimum requirement on college o pitatok na Wayne Pohnpei, yay a school diploma. O nasarikan pa na letyot siluko watch, Arabangkap tiyak tatok ng Pohnpei, o pinyan sa watche, pitalong ng college ang somerin namin. Pinasaman mo watche na uyaw ng karyang rande katayo, tarak-tarang kantang kanaran Stanley Edse, petro awalyan kakat na ang Pohnpei, the Honorable Reed P. Oliver, o ayokiyang chon kasaraw watch, tuwan kawin ka na sansal amendment kino speaker and education week watch. Sana juga yung rahn pachodolan kang sa kalang rahn o kawin ko oras rahn ng siyang aleta o kadokol kawin pwukat. Pwede yung matangya karopen kang bang kamarain ng Pohnpei o
o pwukat patatak kayo ngawan tato karyaw o nontan sa wanachaywa sangiyaw pena o minimin pena makaniyan na Department of Education takantang kanaran. Kasilo reliability to kapara-para dekedekan na mention tato mepechutang kantang kanaran o kinsakla kasapalpen attendance tangawan puko memiyo ongkos mepechutang kantang kanaran. Natasyawan mayroon ka chuyayarang kawit kasampadakin o niyo pagpang kantang kanaran ng buwan Pohnpei. Natasyawan pangangya ko karos may agsakas kita to mga maraw yata Rahnwet chumawan o nansiyang nanpuko marawiya. Natasyawan yan tukap na o yachmal kapang o ngaray pwukat o pinyan sa 8 pangangya kiray lakan na sochiyang kasansal kitaray tatok mga Ranan siyang balakap paling terangkap yang sansaki wana rachmal tatok mau opilta. Kongkap masani autapan program ng video ang kawehwepen rahn na PCCH YouTube channel. Kapag mulatak o kupurakan tabalikan chorus, nabachawan tara rachmal sawas o education wave watch o pwukat mayang aki. Pohnpei State Legislature, Senator Sonstretchkar, Congressman Isman Moses, President David Panuelo, U.S. Embassy Colonia, Chinese Embassy Colonia, Chairwoman Alice Emes, Board Member Frankie Edward, Board Member Phyllis Silvanus, Board Member Diaz Joseph, Rayan Torres, Micronesia Computer Services, Isamo Nakasuna Store, Micro PC, Asal Supply, Panuelo Gas Station, Black Sun Corporation, Caroline Fisheries Corporation, Genesis Clinic, Tuna Commission, o Yoshie Enterprises. Yeme chota besa kwa mechero ang Rahnwet kailangan ng purkarusyen o kaserenya. Sa